Agnipath online apply Assam career थांदो थांनानै Assam career job info body Agnipath requirement 2022 Indian Army Navy Air Force Agnipath requirement ओमफ्रायहाय number of post Agniveer 46000 post आरोबाव दंबावो date of scheme 14 जुलाइआव ओंखारदोंमोन ओमफ्राय online application starting date of 24 June 2022 application fees rupees 250 ओमफ्राय Agniveer general duty education qualification 10th education 40% mark Agniveer technician technical aviator education qualification pass 12 examination science stream with physical chemistry maths and English 50% नांजोबो गासिबो Agniveerआवलाय Agniveer नांगौलै Judgment 10 pass Agniveer 8 pass age 17 to 23 sim age relaxation of 21 years to 23 years 2022 to 23 Indian Air Force Indian Air Force name of Agniveer number of post to be updated age limited candidate 29 December ओमफ्राय education qualification 10-12 India Air Force requirement candidate should or Indian Navy Agniveer SS mandatory medical standard height 152.5 cm chest 5 cm wide height and age coronal surgery PK Air Force to apply for Indian Air Force standard hearing dental general health Indian Navy Agnipath education qualification with maths and physics at least one of this subject chemistry biology computer science for the board of secondary education recognized by Ministry of Education of India Agniveer Ministry of Education candidates should have passed matriculation examination for the board of school education recognized by Ministry of Education of India age limited 17 years 6 months and not more than 23 years बिनि बारा जानोमोन आरो बानिबो जाहैबाय payment scale of Agnipath requirement 1 year customized pack in hand first rupees customized pack 30,000
इन हेन्ड 21,000 मोनगोन आरो 70% मोनगोन 20 ओमफ्राय सेकेन्ड इयार 33 23% मोनगोन थार्ड इयार 36,500 मोनगोन 25,580 फोर्थ थार्ड इयार 40,000 20,000 मोनगोन एक्जिट आफ्टार 4 बोसोर 10 लाख फर रुल्स एकर्डिं इन्टारेस्ट मोनगोन ओमफ्राय लाइफ इन्सुरेन्स 48 लाख लाइफ इन्सुरेन्स कभार 48 लाख बापरे ओमफ्राय वेबसाइट लिंक अनलाइन एप्लिकेसन लिंक इम्पर्टेन्ट लिंक क्लिक एप्लिकेसन फर्म ओमफ्राय निउ रेजिस्ट्रेसन थांदो अनलाइन एप्लाइ पार्सनेल इडुकेसन डिटेल्स होदो ओमफ्राय बाहाय थांनानै ओमफ्राय डाइरेक्ट होदो बोख्लायनानै क्लिक हियार अनलाइन एप्लिकेसन सोरबा लास्ट डेट अफ अग्निपथ 5 July 2022 till 5 PM 24 June to 5 July click here for online Air Force click here आव सेरदो माने click here आव सेरनानै बाहाय माबा सेरदो निउ इउजार रेजिस्ट्रेसन सेरदो निउ इउजार रेजिस्ट्रेसन सेरनानै दाना बे फर्म फिलआप खालामदो कैंडिडेट नेम पेरेंट्स नेम इमेल आईडी नेशनैलिटी जेंडर मोबाइल नम्बर इमेल ओटीपी ओमफ्राय केपचा बेखौ सोनानै साबमिट खालामबानो जाबाय साबमिट खालामनानै दोनदो साबमिट खालामखांनानै ओमफ्राय साइन इनआव हाबफिनदो साइन इनआव हाबनानै इमेल आईडी पासवार्ड केपचा होनानै बेखौ साइन इन खालामदो लोगोफोर दिनैहाय ओटीपी थाङाखै बिनिखायनो आं दिनै फुल प्रसेसखौ देखायजोबनो हायाखिसै दा आङो फुल प्रसेसखौ देखायफिनगोन नोंसिनिसिम दा नोंसोर आंनि इउटिउबखौ मोजां मोनोबा प्लिज लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना होदो गोजोन्थों